Bayan buar tu si Jumon, bawa maton di rumah, bulan di Balian ba. Ulak ton di Tubaran di Balian di rumah ton di Balian begu-begu. Segurang rami manggonggong. Tong mas mga patakina. Buat tahun Perbadanan mo, bawa tahun paton jam mo. Ulak maton di Tubaran. Ulak ton di Tubaran, igonggong sa jauh sa amaton nanggi. Oras. Bersungguh barang mana dua kasiruan ni 5 tahun ng roton din kasungguh dapong Jojo udah tahun di pahukum dua apa? Jadi itu ini anak koma na dua. Mau bawa pamuna dapat? Tuari. Semua tergalit juga mu. Banunga. Rohani. Mau paham muna. Ada terhodip perbadanan unang tahun di pertendian. Mau bawa muna so nikin naman dulu-dulu mak kapartendi muna kamu na naman hamalang tuk bedang di sini tom ang bisong may tugulo kami nalaw mangilit kamu na dito. Tayo mula ini. Saya kira masih malu, kurang kamang gonggong. Ipasok akan atau tuasku kurang na dua lima dikiupa saya giat man yan ujulan naon unang be adong susongonon on mak parpudi jalahan ni upa-upa say dingkat-dingkat mahan itu julanon unang be niyan terbalik cu Matutuan so nilang namang buang-buang kamu nak kareta mo apa balang na tudi ape di bawa kamu nak asay mo la ni baunang be kasi songonom akaw pa pala din gam matujulan na nakatuha mo na Jalaw pijwe, ape na sinakat niluhan itu semua. Kau tulis sekian. Oma dike upa natia di atas itu tinggal pasu semang perbadan mon anggo mau numpalkan di tuat tali batalo daw ma sa songgo mulak ma katon itu tubalan sejora ma aka parbadanan muna si songonon asa katutiun nama ro akadita nama sa tua kali yari yari naro jadi songoni majulo dapung kataku wa muna maliate patuang kam on jo jutang Persenduan.
penju. Nah, ano po. Ada uwi dah guru ajak karenanya. Awan. Bukan masani yang mardalan naman saya magzak pas. Kan dalani ngau bahkan bisa niang. Sandalan niyo po daw karikot mo. Bago na ang turuan. Bisa tuh kuliah pemati. Ini mabagi mo na ano handa. Enggak hari ke sana pinggan di. Sekali ano kata siya. Lain minggu. Itu. Bagi yang na dua. Ada nang matokas ke perat. Hari Jumat mga gina Sir Julie. Hari Jumat.